promijenio se to. Da, da. Dobar dan. Dobro, budem. Ok. Ja ću njemu Aj, treba tu ostati, prosim. Hoćeš ti, kad dođe da pozivamo. Ajde, ti objasni da su svi tu, ti da što hoćeš. Ja bih volio da ih znam sve zapisano to jučer. Stavila sam plačice, malo za cijeli zon. Mislim samo da znaš kako su plačice. Ove plačice su, ove koje znam da su tu. Kad hoćemo krenuti, a nije pristojno ni puno kasno. Hoćemo. Se čujemo? Čujemo. Dobar večer svima. Evo, pozvali smo vam da malo predstavimo sebe, da predstavimo ljude iz Hrvatske obrtničke komore. Kao što sam rekla, evo, pozdravljam sve prisutne ispred Hrvatske obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije. Ovdje smo radi priče samoobnove. Još malo, znam da je bilo i ministarstvo kod vas, bili smo i tad prisutni, pa htjeli smo još pokazati sebe da vidite koji su ljudi ovdje koji su prijavljeni i koji su vam na svim plakatima u vašem uredu za obnovu. Dakle, to su ljudi građevinarci koji su se prijavili da žele sudjelovati u obnovi naših kuća na Banovini. Ovdje ih nekolicinu možete i upoznati osobno. Iza na stolu stoje njihovi leci sa njihovim brojevima telefona i u biti u vrsti kuća koju oni grade. Mi ovdje ne bi puno dužili, ne znam da li vam je potrebno, mi smo jučer imali tribinu jednu u Sisku i onda sam u početku cijele priče stekla dojam da moramo ljudima još jedanput reći što je samo obnova, jer sam shvatila da prvih troje ljudi koji je došlo do mene prije početka tribine, oni su u stvari mislili da je samo obnova, da sami moraju kupovati ciglu i da moraju sami nabavljati materijal, pa zbog toga ne žele promijeniti zahtjev iz organizirane obnove u samoobnovu. Pa evo, ja ću sad reći samo par riječi, ljudi koji to znaju, ja se ispričavam unaprijed što vam to ponavljam, ali shvatila sam da je to jučer bio problem i bili su sretni kad smo im to objasnili. Evo, ja ću sad ukratko probati to sažeti. Evo, moj kolega Mario Šarec, on je predsjednik ceha građevinaraca u Sisačko-moslavačkoj županiji. On će me nadopuniti ako negdje pogriješim. Želim vam reći svima, mi nismo iz ministarstva, da ne bi mislili, to su jučer ljudi mislili, tako da
imamo suradnju sa ministarstvom, ali nismo iz ministarstva. Želim vam reći za samoobnovu, to ne znači naravno da ćete sami kupovati ciglu ako se odlučite za samoobnovu. Dakle, svi su imali podnešen zahtjev za organiziranu obnovu. Ako se odlučite za samoobnovu, onda je u biti vaše da odete u vaš ured za obnovu i promijenite zahtjev iz samoobnove iz organizirane obnove u samoobnovu. Tako je. Šta to znači? To znači u stvari da vi sami birate izvođača. To može biti netko iz ovog područja, od ovih 18 ljudi koji imate na plakatima iz Sisačko-moslavačke županije, imamo neke ljude iz Krapinsko-zagorske županije koji su se prijavili. Možete birati s kim ćete surađivati, s kim ćete potpisati ugovore svoje. To znači da vi direktno pregovarate sa izvođačem kad je početak rada, kad kuća treba biti završena. Oni uglavnom, veće firme, imaju i projektante svoje ili surađuju s nekim projektantima. Mislim da bi vam to uvelike pomoglo u cijeloj priči. Sljedeće što mogu reći, da za sad imamo super suradnju sa ministarstvom i mi kad imamo dogovor, ako vi imate problem, moj prijedlog je, ako promijenite u samoobnovu, nađite si čovjeka kome ćete dati povjerenje, s kim ćete potpisati ugovor. Preko njega se može hrpa problema riješiti ako postoje nekakve nesuglasice. Upravo zato jer smo spojeni sa ministarstvom i u roku 24 sata možemo saznati točno sve o vašem predmetu. Odgovor ćemo dobiti u roku 24 sata, barem je do sada uvijek tako bilo. I ljudi su nam online na telefonu, mi se s njima možemo čuti na dnevnoj bazi i mislim da vam je to brži put za možda eventualni problem koji vi imate. Koliko smo shvatili, da, za samoobnovu vam je potreban nalaz, koji vam je najbitniji da bi se moglo pristupiti samoobnovi. Ako taj nalaz nemate, još uvijek napravljen, ako vam država nije još do sada bila, taj nalaz možete dogovoriti sa našim građevinarcima i oni će vas uputiti ili na svog projektanta ili na nekog drugog projektanta. Mi imamo i 9 projektanata upisano kod nas u Obrtničkoj komori koji su se javili, koji žele raditi na samoobnovi. Mislim da bi vam na taj način moglo biti jednostavnije ako se odlučite na to. Nemojte misliti da ja nekoga nagovaram na ništa, ne nagovaram vas na ništa, ja ne mogu odgovarati za sve dalje što će se dešavati u smislu nekih drugih stvari. Jedino što mogu reći da su ovo ljudi koji su u Obrtničkoj komori, u koje imamo povjerenja i evo, vi sami možete izabrati između njih 18 koje sad ovdje imamo na popisu, kome ćete dati svoje povjerenje. Evo, ne znam je li kolega Mario se želi još nečim nadopuniti. Sve sam rekla. Vi možete postaviti neko pitanje. Ovdje sjede ljudi iz Hrvatske obrtničke komore kojima možete doći i sad u toku ovog predstavljanja ili možda kasnije, ako netko želi dati svoje podatke, svoj broj telefona da vas neko od nas kontaktira, možete to učiniti, dajte njima svoje podatke, mail adresu, broj telefona, neko će vas nazvati. Upravo zbog toga jer mi ne možemo do vaših kontakata. Možda mi ne bi radili ove tribine da možemo doći do vaših kontakata i da znamo ko je podnesao zahtjev za samoobnovu. Međutim, s obzirom da je zaštita podataka i da nam niko ne smije, nama ministarstvo ne smije dati vaše podatke, zbog toga smo radili ove tribine da vam probamo pomoć ukoliko je ovo za vas pomoć. Mislim, nadam se da je. Evo, to je to. Moja ideja je sada, u stvari to smo jučer radili u Sisku, da vam se ljudi predstave, jer se razlikuju, izvođači se razlikuju po tome kakvu vrstu kuća rade. Pokrivamo u stvari i nekonstrukcijsku obnovu, konstrukcijsku obnovu i gradnju kuća od temelja do krova, dakle ključ u ruke. Upravo zbog toga što postoji različita gradnja, svako se bavi sa svojim načinom gradnje, neko radi klasičnu gradnju, kuće od cigle, netko radi drvene kuće, netko radi montažne kuće i po tome možete birati ljude i po lecima i uvijek se možete obratiti našem uredu ako vam nešto treba, ako ne možete doći do nekih ljudi, preko nas možete uvijek doći. Vi u Petrinji imate udruženje obrtnika
gdje vas, naravno kolegica evo koja sad tamo sjedi isto bude uputila na nas i bude vam dala sve brojeve telefona naše ako trebate, evo da pomognemo svi jedni drugima koliko možemo. To je u principu to. Sad ću ja pozvati moje obrtnike da vam se predstavi, da vam isprezentiraju svatko tko radi koju vrstu kuće. Želim reći još jedanput da evo, probat ćemo, ako se odlučite za samoobnovu, probat ćemo vam pomoći oko papira, da vas uputimo i da znate kud morate uopće ići. Da, samoobnova vi kad potpišete sa državom taj ugovor i kad nađete izvođača, potpišete ugovor sa državom, vama će se novac za vašu kuću uplatiti na poseban račun koji se otvara od 17.4. su krenule banke. Do sad se je čekalo zbog toga jer stvarno banke nisu izašle u susret na vrijeme i jako dugo vremena im je trebalo da se organiziraju na način da se mogu otvoriti ti zaštićeni računi. Ti zaštićeni računi će biti na vaša imena, međutim vi ne možete koristiti te novce, što je u stvari normalno. To jesu vaši novci koji su na posebnom računu. Kad potpišete ugovor sa izvođačem, po završenoj situaciji, recimo kad vam neko napravi temelj, to je jedna završena situacija, tada vaš obrtnik ili poduzetnik koji vam gradi kuću podnese državi račun i taj račun bude klikom u ministarstvu njemu isplaćen iz tog vašeg računa. Dakle, vi ne možete fizički do tih novaca, što nije ni potrebno. Vi imate zato izvođača koji će voditi brigu od početka do kraja i na taj način će se isfinancirati cijela kuća. To je po prilici samo obnova, što se tiče toga. On sve rade obrtnici sami, vi nemate veze sa materijalom, s ničim. Vi kad potpišete ugovor i naravno kad budete potpisivali te ugovore, vi sa svakim tim od naših ljudi i svakim čovjekom, sa svakom firmom se dogovorite kad će se kuća raditi, kad će biti završena, to se sve dogovara. To je normalna stvar koja ide u ugovore. Mislim da vam ljudi iz našeg područja mogu puno napraviti u jednom trenutku kad je ministar Bačić kontaktirao nas i pitao je koliko ljudi s našeg terena mogu napraviti kuću do nove godine, broj vam je bio negdje oko 160. Da, ja nemam mikrofon, ja ne znam li se može koji drugi eventualno skinuti. Da se čujete, znači, da. Daj čovjek. Šta je s ljudima koji su sami... Na mikrofon! Na mikrofon, samo stavite mikrofon. Sa ljudima koji su već sami obnovili objekat, šta s njima? Koji su platili materijal i sami obnovili, šta s tima ljudima? Kao ja, na primjer, ja sam sam obnovio i dođe me materijal oko 40.000 kuna. Ja sam predao račune, ali do dan danas ništa. Predali ste račune? Tako je. Podnijeli ste zahtjev za isplatom, povratom sredstava? Tako je. To je pitanje za ministarstvo. Prosim vas, upravo jesu ove djelatnice Hrvatske obrtničke komore prisutne. Tu mi vam ne znamo odgovore na sva pitanja, jer to je pitanje iz domene ministarstva. Ove cure su večeras tu da zapišu sve takve probleme, znači date osobne podatke i konkretan problem. Sutra, najkasnije preksutra, neko od cura će vas nazvat i reći di je to zapelo. Da bi vam mogli reći di je zapelo, morate dati ime, prezime, broj telefona, mail adresu. Ja sam sve predao kod Radića gore. Sve sam ja predao, sve. Ali do dan danas nisam dobio niko obavijest, ništa. A da li želite odgovor? Da. Želite odgovor na svoje pitanje? Prosim, dajte curama, recite to da cure zapišu. Cure će to sutra provjeriti u ministarstvu, jer određenu težinu ima Hrvatska obrtnička komora, a drugo ste vi jedinka kao pojedinac. Nisam ja jedini, ima takvi ljudi još. Vi sad trenutno govorite za sebe. Okej. Ako ste me razumjeli.
I možda, evo, ja bih vas zamolio za strpljenje da završimo s predstavljanjem, jer ako ćemo krenuti ovako s pitanjima, nećemo nikad završiti. U ovim predstavljanjima koje slijede ćete čuti neke stvari, pa ćete onda možda imati manje pitanja. Ok, hvala. Evo. Ja ću se samo malo još nadovezati na vas, gospodine. Mi nismo iz ministarstva, ja vam takve odgovore ne mogu dati, nažalost, ali ćemo vam pomoći na način da se upišete, ja ću vam i ostavite svoje podatke, pa će vas neko nazvat sutra ili preksutra, pa ćemo vam probati odgovoriti. Ja mislim da sam čula iz ministarstva, ali to vam je, ajmo reći, neprovjerena informacija, ja ne mogu tvrditi, ja nisam iz ministarstva, da novci budu išli, stali su i sad su ukinute financijske kontrole neke vrste koje su imali i da će to sad ići puno brže. Ali to vam je, kao što velim, neprovjereno. Mi smo iz Hrvatske obrtničke komore i mi vam možemo samo ponuditi obrtnike koji bi vam pomogli u eventualnoj samoobnovi. Ove informacije ne znam. Da. Evo, ja ću se još nadovezati, ukoliko, s obzirom da sam ja osobno provjeravao za neke ljude, nisam mogao dobiti konkretnu informaciju gdje je zapelo, međutim, onda su me u ministarstvu tražili ime, prezime, broj telefona od tog čovjeka, iz ministarstva su direktno zvali i davali objašnjenje. Jer ovaj zakon o zaštiti osobnih podataka, oni ne smiju meni za vas reći apsolutno ništa. Evo, hvala. S obzirom da je dio obrtnika jučer bio u Sisku, dio je večeras tu, u centrima za obnovu je tablica od trenutno 18 izvođača i od 9 projektanata. Večeras, iskreno, ja ne znam ko je došao, jer neki obrtnici još uvijek rade na gradilištima, neki smo tu, pa ja ću redom prozivati. Gospodo obrtnici, molim koncentraciju malo. Dobro. Građevinski obrt Marčinković, nisam vidio nikog. Gradnja Jurašinović, mislim da isto nema nikog. Big Boys gradnja, je li tu ko? Nema. Marčelja Gras, isto nema nikog. Pranjić D.O.O. nema nikog. D-Remont Danijel Radić, je li tu? Nema ni njega. Gospodin Tadić je tu, Petrinjac, njega ću zamoliti da probije led. Na ovaj mikrofon koji stoji kraj stola, prosim. Evo, ti si domaći ovdje pozadnji. Ali da ne mogu poskočiti. Da se ja predstavim, ja sam Alko Tadić, vlasnik APC Građevinskog obrta iz Svetkinje. Vidim tu, mnogi me poznaju, ali bit će valjda vremena da i drugi poznaju. Dugo smo vremena ovdje na našem području i posleratna obnova, evo i sada obnova poslepotresna. Nekog sam vremena našao da bi mogu raditi ovo i sudjelovati u nekonstrukcijskim i konstrukcijskim i zamjenskim kućama. Zamjenske kuće isključivo radimo zidane. Vidim, ako se odlučite za mene, tu sam, ali ja mislim za koga god se odlučite od nas obrtnika, jer i nije važno koga, da smo svi tu da radimo isto, kvalitetno i dobro. Na vama je da se odlučite koga ćete uzeti i raditi u suradnji. Evo, lijep pozdrav od mene. Hvala, Marijane. Feniks, Marijan, jel tu? Nema. ABK inženjering, gospodin Ivan. Dobar dan svima. Ja sam Ivan Rumišek, vlasnik firme ABK Inženjering sa sjedištem u Kutini. Nas ima u firmi, ajmo reći, 5 do 10, ovisno kako kada po potrebama. Znači, izvodimo armirano betonske zidane konstrukcije, radimo znači konstruktivne sanacije, izgrađujemo nove objekte. Mogu vam reći, sudjelovali smo u obnovi u Gunji, znači imamo u tom dijelu iskustva i uz ovo drugo sve što kontinuirano smo na tržištu.
Tako da, kao što je kolega rekao, znači svatko od izvođača će sigurno dati da sve od sebe da napravi kvalitetno, znači radi njih samih. Znači, potresna obnova nije tako, ajmo reći, jednostavna, ne? Tako da evo, to je to. Da, hvala vam. Hvala Ivane. Šarec, građevinski obrt, to ću ja. Dobro večer svima. Ja sam Mario Šarec, vlasnik građevinskog obrta Šarec. Neki ste vidjeli kombi je tu po Petrinji i okolici. Inače, obrt zapošljava 60-ak djelatnika, svih struka i profesija, sve potrebnih inženjera. Od prvog dana sudjelujemo, do sad smo sudjelovali znači sa Središnjim državnim uredom, odnosno sad s Ministarstvom graditeljstva imamo trenutno nekoliko aktivnih ugovora koji se odnose na nekonstruktivnu obnovu, odnosno rušenje i uklanjanje oštećenih objekata. Ujedno, ne znam koliko vas je iz kontejnerskih naselja, ove godine kontejnerska naselja održavamo. Uz to imamo znači, tamo sam vam na stolu ostavili letke, u kratkim crtama pokušao opisati čim se inače bavimo. Znači imamo na ovoj slici nekonstrukcijska obnova, to je kuća tu u Petrinji. Konstrukcijsku obnovu ovoga, samo obnovu imamo u Graberju, to je po onom prvom pravilniku i po prvom zakonu. Odnosno na ovoj trećoj stranici imate gradnju zamjenske obiteljske kuće, ali u većim gabaritima nego šta država financira. Isto je model samoobnove. Uklanjanje kuća, tu ste po Petrinji pretpostavljam vidjeli moje strojeve i kamione. I tako, uglavnom u ovom letku imate ukratko objašnjeno za svaki model kojim putem bi trebali krenuti. Ujedno kod mene možete riješiti znači apsolutno sve korake koje niste do sad napravili, od izrade elaborata, projektiranja, nadzora, izvođenja građevinskih radova, znači sve što vam je potrebno za samoobnovu možete riješiti na jednom mjestu. Evo, toliko od mene, hvala. Možete, evo ja ću ukratko, znači nakon šta završimo sa predstavljanjem svih obrtnika, manje više pokušajte zapamtiti ko se čim bavi, pa kad završimo da se ne navikujemo i da svi ne slušaju ono šta ih zanima i šta ih ne zanima, pa bi vas prosio nakon šta završimo s izlaganjem da pristupite svakom obrtniku i zatražite sva pitanja. Većina ovoga tehničkih pitanja ovog kojeg ste vi postavili je ova mlada dama u prvom redu s desne strane, stručna i kompetentna, pa ja sam uvjeren da će ona vam i odgovoriti. Evo, hvala. Evo, ja sam možda zaboravila reći, kad sam govorila o samoobnovi, dakle osoba s kojom potpišete, sa firmom s kojom potpišete gradnju zamjenske kuće i kad vam sjednu novci na račun od države, u toj svoti novaca ćete biti, ako treba, i ukloniti vašu staru oštećenu kuću. Tako da se u stvari ne morate brinuti ako je kuća još postojeća, ako nije srušena, tko će vam ju srušati ako potpišete samoobnovu. Znači to ide sve u paketu, sve zajedno. Možeš. U razlika između samoobnove i organizirane obnove, znači kod organizirane obnove vi niste imali priliku birati ni projektanta, ni izvođača, apsolutno ništa. Šta su vam poslali, to ste dobili. Razlika u samoobnovi je da vi apsolutno odlučujete o svemu. O projektantu koji će vam projekt izraditi, o nadzornom inženjeru koji će vam nadzirati kvalitetu radova koja je jako bitna, odnosno sami ćete izabrati izvođača u kojeg ćete imati povjerenje. I mislim da je samoobnova brži put do vašeg cilja i rješavanju problema. Uz to,
u ovom programu imate iznos u samoobnovi imate jedan iznos koji u organiziranoj nema, to je iznos od 25.000 kuna i taj iznos u organiziranoj obnovi uzimaju operativni koordinatori. To je jedno tijelo koje je iznad izvođača i projektanta i nadzornog inženjera. U ovom modelu samoobnove vi sami odlučujete ko će vam organizirati projektanta, nadzora i izvođača. Odnosno, ta osoba bi trebala skupiti svu dokumentaciju, sve to napraviti umjesto vas. Ukoliko imate nekog od familije, nekog poznatog koji će vam to odraditi umjesto vas, ili ćete vi odraditi sami, taj iznos od 25.000 se isplaćuje na tekući račun kog vi kažete. Evo. Da, ako ste razumjeli, tih 25.000 u stvari može ostati vama, ali onda ste vi sami odgovorni za daljnji tijek. Ne znam da li ste kompetentni ili netko od vaše obitelji, ili jednostavno te novce dati osobi koji je kompetentan za to i onda ne brinuti o tome, jel? To će biti vaša odluka sama. Evo sad predlažem da idemo dalje sa predstavljanjem. Molim HELP graditeljstvo i Stena Vert i gospodin Ratko će isprezentirati drvene kuće. Dobro večer svima, moje ime je Ratko Ivošević i ovdje nastupam ispred tvrtke HELP, lokalni domaći, znači i Stena Verta, dolazim iz Delnica iz Gorskog Kotara. Kao prvo, imam neke želje za vas, a to je prva želja da vam se više nikada u životu ovakva nepogoda ne desi i da vas zaobiđe u širokom luku, jer znam kako vam je, ne znam, pretpostavljam. Drugo, želim vam svima puno zdravlja, jer će vam zdravlje treba da izdržite ovo i da si napravite nešto. Treće, vam želim da si napravite toplu i sigurnu kuću za vas i za vaše bližnje i da uživate u njoj. Kad smo kod tog topla i sigurna kuća, ja bih rekao da vam to HELP graditeljstvo i Stena Vert i ja osobno možemo napraviti i možemo izgraditi da budete zadovoljni. Bavimo se nečim malo drugčijim. Naime, s obzirom da sam ja iz zelenog srca Hrvatske, iz Gorskog Kotara, mi radimo kuće od drva. 30 godina se bavim s tim, inače sam inženjer drvne industrije i radim, ajmo reći, po cijeloj Hrvatskoj zahtjevne projekte i možda malo manje zahtjevne kao što je ove obiteljske kuće, od toga smo startali pred jedno 30 godina. Šta vam nudimo? Nudimo vam drvene kuće CLT. To je jedna engleska riječ, međutim to je hrvatski križno lijepljena ploča. Šta znači to? To su vam puni zidovi, moderni beton, puni zidovi od drva, znači debeli 10, 12, 14, 16 cm, zavisi statički koliko trebaju biti. Brza gradnja, suha, kvalitetna, topla, a nada sve jako interesantna zbog potresa. Kuća drvena, znači ima svoju jezgru, na nju ide toplinska ovojnica, normalno kao i na svaku bilo drugu kuću koja je od opeke, koja je od betona, koja je od drugih stvari, i unutarnje instalacije već kakve idu. Ovaj sistem gradnje nije toliko poznat. Kod nas su poznate nekakve montažne kuće, okvirne konstrukcije i tako dalje. Prednosti jako puno, međutim ne bih samo hvalio sebe. Uvjeren sam da su svi tipovi gradnje dobri, jednako kvalitetni, jednako topli, jednako dobri. Poanta priče je samo da mi kao izvođači i koordinatori i nadzorni inženjeri i tako dalje budemo svjesni svoje obaveze da vam napravimo topao i siguran dom. Tako da znam da će i svi drugi se potruditi, obrt, šarec i tako dalje, znači nezavisno od toga koga izaberete. Ja osobno skupa sa mojim kolegom iz HELP-a Krešimirom Majcanom smo tu. Ukoliko se odlučite za nas, instruirat ćemo vas i obučit ćemo vas šta je to i kako je to.
prednost moje gradnje, odnosno naše gradnje je brzina, kvaliteta, elastičnost što se tiče protupotresnih stavki. Da sad tu ne gnjavim puno, naime o tome bi mogao strahovito puno pričati. Izgradili smo u Zagrebu pred jedno 2 mjeseca peterokatnicu, prvu u, ajmo reći, ex-jugi, ne? Imam strahovito puno, ajmo reći, iskustva u tome svemu, u ovoj mojoj gradnji i ovo je naš prospekt. Tu imate mailove, tu imate brojeve telefona, bilo šta vas interesira, slobodno zovite na bilo koji telefon, ukoliko trebate bilo kakvu informaciju što se tiče same procedure zahtjeva ovog onog, tu je gospodin Šarec jako dobro objasnio to sve. Ja bih se vam pitao koliki je kvadratni metar love? Mislim da ćemo sada ući u jako duboku priču oko te cijene. Možete reći? Ne mogu vam, ne znam vam, znači kvadratni metar opreme ovog onog, znači u principu možemo nakon ovoga možemo oko toga sad ne mogu vam jednostavno reći. Jer kvadratni metar, šta znači kvadratni metar? Kvadratni metar završen, kvadratni metar poluzavršen, ne znam. Završen, bez namještaja, bez ičega. Znači ne znam trenutno informaciju na to. 55 kvadrata, koliko bi došlo? Možeš, ajde, da. Možemo. Ok, hvala vam. Sve kuće koje vam predstavljamo, svi su ljudi informirani o cijeni gradnje i ne morate se bojati da ćete neku kuću platiti, morati nadoplaćivati, jer oni se svi u te tipske kuće moraju uklopiti sa cijenom, razumijete? Zna se koliko je cijena kvadrata za gradnju takve bilo koje kuće i svi se moraju uklopiti u to, tako da je to. I uklopili su se, to želim reći. Tako je, svi izvođači se uklapaju u cijenu jer se zna koliko je cijena kvadrata i to je to. Što se tiče materijala, o tome ne morate brinuti što ide svaki dan gore, jer u stvari ažuriraju se podaci cijena svaka 3 mjeseca pri ministarstvu, tako da se prati situacija na tržištu. O tome se ne treba brinuti, da. Evo Oni određuju cijenu, da, oni određuju cijenu i ne, to vam se recimo sad zna koliko je cijena po kvadratu. Po kvadratu i onda koliko ima tko pravo na koliko kvadrata, toliko se isplati, razumijete, da. 12.000 kvadrata. Nisam čula. Postoje određene cijene, ja osobno ih ne znam, ali ljudi znaju koji se prijavljuju, ja stvarno ne znam te cijene. Postoji, da. Postoji vjerojatno i o tome što treba gdje napraviti, jel? Da, po vrsti, evo možeš. Trenutno je mislim 10.800 kuna po kvadratnom metru i u toj cijeni izvođač ne može više naplatiti. Vi sami odlučujete ali će vaša kuća biti drvena, ali će biti montažna sa čeličnom konstrukcijom, klasična gradnja. A za konstrukcijsku obnovu znači postoje tablice za izračun. Maksimalni iznosi i do tog vam država prizna. A da li izvođač će biti u toj cijeni, to ne mogu ja govoriti općenito. Ja znam za sebe da će se prilagoditi. Evo i kolega Majcen je napomenuo sad za ovu kuću od križnih ovih elemenata, da će se on uklopiti u procjenu koju je država dala, vi ne bi trebali imati ekstra troškova. Da. Ne, svi su, nisu ovi ljudi, nismo mi prvi puta zajedno, jel? Mi smo svi već bili pred ljudima iz ministarstva, razgovarali smo s njima, obavili smo puno sastanaka s njima i naši ljudi, obrtnici, poduzetnici sve informacije znaju, tako da se stvarno ne morate brinuti što se cijene tiče. Oni znaju koliko je cijena sada ponuđena od ministarstva i našli su se u toj cijeni, da, tako da je to bez brige. Evo ja ću zamoliti sljedećeg kolegu, Anafi.
firmu, molim da dođe. Dobro večer svima, ispred firme ANAFI sa sjedištem u Mariji Bistrici. Znači mi nudimo gradnju zamjenskih tipskih kuća od 55, 70 i 85 kvadrata. Slike imate na letku. Znači trenutno radimo na području Gline na 5 kuća. Neke su i tu na slici. Stavili smo na letak i ajmo reći 2 malo modernije kuće koje bi bile isto te kvadrature, znači 55, 70 i 85 kvadrata. O cijeni ne morate razmišljati pošto je cijena određena od ministarstva i ako ne prebijete kvadrate te kuće, znači ona će biti plaćena od ministarstva prema nama, znači vi nemate ništa s tim. Ako vi želite 100 kvadrata imate pravo na 55, onda je to druga stvar, ne? Da, radimo znači klasičnu gradnju, zidanje, cigla, i to je to u biti. Sve piše na letku, pa hvala. Hvala. I evo sad molim još kolegu Offspring, D.O.O. Poslije buće pitali bolnice. Ako hoće. Dobar večer svima. Moje ime je Ivan Kočić, predstavljam firmu Offspring. Mi vam nudimo 3 tipske kuće, znači to je od 50, 70 i 85 kvadrata. Kuća se sastoji od čelične konstrukcije, drvenih greda, panela, sendvič panela, uz razne izolacije, uz sve dodatna pitanja. Imate na letkama moj telefonski broj, e-mail adresu, možete se javiti. To je to. Hvala vam. Hvala. Ne znam da li se priključio još neko od naših obrtnika sad u međuvremenu ko se nije predstavio. Mislim da ne. Evo ljudi, evo sad možete sad postaviti pitanja na one na koje vam mi možemo dati odgovor. Jer došli smo u stvari do kraja našeg predstavljanja. Ja mislim da smo vam sve rekli, evo kao što je rekao predsjednik kolega, ako netko želi nadoplatiti gradnju kuće, to je isto moguće i to se dogovarate direktno sa obrtnikom. Koliko će to u odnosu ono što ste dobili od države, ako želite 50 kvadrata više, to je sve naravno izvedivo, ali to se dogovara naravno unaprijed i tako se potpisuje ugovor. To bi bilo po prilici to. Je li ima još netko pitanja? Recite. Mikrofon, da, di je mikrofon? Kako sam rekao, Stjepan Draženović, vlasnik stana zgrade Ljudevita Gaja 3. Interesira me da li ste upoznati nešto u vezi tih zgrada. Da li će se graditi, gdje će se graditi, šta je u vezi toga? U planu je, ja mislim da je župan najavio 42 zgrade da će se graditi na području županije. Kad će se koja graditi, ja vam to ne znam. Znam da je u ponudi zamjenskih stanova i u ministarstvu su rekli da većini ljudi koji su ponuđeni zamjenski stanovi, oni nažalost nisu na području Petrinje, da ima zamjenskih stanova na području Gvozda, Zagreba i ne znam kojih još gradova i da vam je ponuđen smještaj. Ja sam u zamjenskom stanu. Jeste? Da, ali me interesira zgrade šta će biti, kad će biti. Pa ja ne znam, ste upoznati s tim? Nisam upoznat, znam ova u Glini da je u visokom stupnju završenosti, ne znam kakvo je stanje u Petrinji. Hvala. Evo, hvala.
Drago mi je da ste nas pozvali. Ja imam jedan problem. Moja kuća je srušena prije godinu dana i nikako rješenje još nismo dobili. Dolazimo svako 8 dana u ured ovdje u Petrinji i nikako vam rješenje ne daju. Ne kažu dođite za 8 dana, mi dođemo za 8 dana, ono nikada ništa. I kako da se ja sad izaberem jednog izvođača radova kad ja nemam papire za kuću? Ne znam na kakve papire mislite, ja mislim da ne trebate imati nikakve papire. Vi možete doći u ured obnove i vi ste sad još uvijek u organiziranoj obnovi. Da. Vi sad promijenite taj zahtjev na samoobnovu i kontaktirajte se bilo kojim izvođačem i pomoći će vam svaki, ako ne sam preko nas, jel? Uz našu pomoć Hrvatske obrtničke komore, pomoći će vam da izganjate to do kraja. Pa ja stvarno mislim, tako je barem rečeno, da će vam to biti svima najbrži način. Jel smo rekli u stvari, jel vi sami birate s kim ćete raditi, vi ćete sa tim svakim čovjekom s kojim želite, evo sad koji su se predstavili ili ovi s popisa, pitati kad vi mislite da moja kuća se može početi i kad će biti gotova. I mislim to vam onda piše kasnije u ugovoru, razumijete? Ali velim, ove što se tiče papirologije, mislim da ne morate ništa ni imati, jer vi da ste dobili rješenje i da ste potpisali za organiziranu... Nisam dobila rješenje već godinu dana i nikako nemam papire, mi vodi gospođa Valentina kojem se ošte neće da javlja na broj telefona. I šta da ja radim? Svako 8 dana ja dolazim u Petrinju i ništa, on napiše požurnicu i veli čekajte, napiše požurnicu, čekajte. Dok nam da čeka, pa bolje nek mi napiše bolnicu da idem u Popovač. Jak sam gradila... Razumijem ja vas. Mi smo gradili kuću, svi mi, a ne samo ja. Gradili smo cijeli život i ostali smo bez toga ako smo dobili novce. Sve jasno, gospođo, sve jasno i meni je strašno žao. Evo mi smo i došli ovdje zbog toga, evo, da pomognemo... Da pomognemo svima koliko možemo. Mislim, velim, ja mislim da bi ovo bio, da bi vam ipak bio kraći put, tak mi se čini, evo, i mislim, čak sam uvjerena u to za sad, ali da li će tak biti, nadam se da hoće, jer nisu upitni naši obrtnici, jedino ako ministarstvo nešto ne zašteka, da, ali ja se nadam da neće, upravo zato jer su nam ti ljudi dostupni. Nek dadu neku nadu, nek dadu rješenje, bit ćete za godinu, dvije, nek ništa nam ne daju, pa to je nemoguće da se tako... Nemojte vi ništa čekati, probajte se raspitati za samo, evo, razgovarajte s nekim sad od ljudi, nemojte otići, uhvatite nekog od ljudi koji su se predstavili, razgovarajte s njima, sami, 1 na 1. I dobit ćete hrpu odgovora i sutra se može poraditi na tim vašim odgovorima, može se nazvati ministarstvo i pitati, jel? Ako želite preći u samoobnovu. Dobro, hvala vam lijepo. Evo, hvala vam. Drugi koji nije na vašem popisu. Možete bilo koga, ne moraju samo ovi koji su predstavljeni, oni su se izjasnili da žele sudjelovati u samoobnovi. Ja ne znam da li oni koji nisu na popisu žele, ali ako vi nađete nekog ko želi, da pače. Da, ovlašten svakako, da. Možete bilo koga, ne mora biti uopće iz naše županije. Ja sam ovdje kao predsjednica obrtnika iz Sisačko-moslavačke županije došla predstaviti naše ljude, jel? Dobro. Tako je. Ja bi sigurno vam je jeftinije... svoje prve susjede koji su obrtnici. Mislim, ja koliko znam o tome svemu o poslu, ja velim, sigurno će vam čovjek iz našeg područja i razumjeti, radi poznanstva i radi svega napraviti u svakom slučaju. Njemu je jeftinije raditi na svom području nego ići raditi, ne znam, u Split, jel? Tako, uzela bi, prvo bi govorila sa najbližim koji su to je to. Možete uzeti bilo koga. Da. Evo, ja bih vas pozdravio večeras što ste odvojili malo vremena za nas. I postavio tu jedno pitanje, što se Obrtnička komora i ministarstvo ne bi dogovorilo o izvođenju radova? Što vi sada, vi ste bez ministarstva došli ovdje među nas da mi tražimo izvođača, a ministarstvo nema izvođača dovoljno. Slušajte, pogledajte, mislim to je apsurd. Tako isto u poljoprivredi, tako isto u socijalnoj skrbi, niko ne zna s kim treba razgovarati. Pa jesmo mi smo vam došli ovdje pred vas. Izvinite, 7.3. je bio tu tajnik. Što je bilo? Tajnik je bio u ministarstvu. Što vi niste došli zajedno s njim? Bili smo i mi, da. Bili smo s njim. Pa dobro, bili ste s njim. I što se onda niste dogovorili? Ne, ja vas ne razumijem šta se nismo dogovorili.
Pa niste se dogovorili, mi smo se dogovorili, u tome je stvar. Mi osobno trebamo sad izvođača radova tražiti. A nemamo papira, nemamo ničega. Ljudi nemaju papire. Ništa nije riješeno. U 3 godine ništa se ne rješava. Ljudi, pa ja nemam crno bijelo ništa. Gospodin Šarac u Luščanima obnavlja kuću kod Zore u Janoviću. Jel' tako? Vi obnavljali ste kuću, sad pravite kokošinjac, svinjac i tako dalje. Svaki dan prolazi kraj moje kuće, nije stao pa rekao čovječe, jel tebi nešto treba tu pomoći? Slušajte, gospodine. Ne, nije ovo lično, nije ovo lično. Ovo nije lično, nego ja kažem samo da niko ne dolazi među narod. Zajedno da dođete. Gospođe, nemojte meni advokat biti, ne treba meni advokat. Ja znam sam, jer nemojte zastupati ničiji interes. Ja vas čujem, možete mi Nisam dirao ništa, sad je okej. Da, ali ajde malo kulture i jedan po jedan govoriti, ako nije problem. Ne, pa gospođa se ubacuje u mene u razgovor. Evo, možete vi sad, ajde recite vi šta ste trebali. Evo, ja ću vam sada probati odgovoriti na ovo što ste vi rekli. Mi smo došli k vama, u vaš grad, ljudi iz cijele županije da se predstave, da su to oni koji vam mogu pomoći. Vi ne morate uzeti ni jednog obrtnika, razumijete, vi možete uzeti bilo koga, vi možete čekati organiziranu obnovu. Mi smo rekli što možemo napraviti za vas. Vi ne morate biti taj čovjek koji će se obratiti nama, ako nam ne vjerujete, razumijete, nije uopće problem. A to je smo se mi, ako ste gledali, jel, zakon Republike Hrvatske, onda je donešen da se vi možete opredijeliti za samoobnovu, ali ne morate. Vi ne morate to. Na osnovu ja ne znam u čemu je problem. A ja ne znam zašto mislite, ja ću samo još ovo reći, završit ću s tim. Zašto mislite da bi mi trebali ići od kuće do kuće i pitate se nam treba šta pomoć? Kak mislite pomoć? Mi smo pomogli poslije potresa, bili smo 18 dana volontirali i dalje nećemo u tome, sad ćemo stati. Da, u redu. Zašto? Ministarstvo je bilo kod vas jer nema potrebe da s nama dolaze. Ja sam vam rekla da vam možemo mi pomoći ako ćete da vam pomognemo. Ako nećete, ne morate. Sve. Ja sam vam rekla koji je put. Vi kako hoćete. Da, rekla sam vam. Jel vi znate zašto mi ne radimo, evo, svi večeras koji smo tu došli, spomenuli ste da vas niko nije obišao. Ja sam svoju ženu i djecu jutros ostavio u 6 sati, u 5 sam se digao. Skoro do 6 sati sam bio u uredu, nakon tog sam došao ovdje. Ja sam tu, moja žena i djeca su doma. Kome je nazvao, zatražio ikakvu pomoć? Mene osobno, sad ste me malo dirnuli, možda malo iziritirali, jer ja prolazim i radim kod ljudi koji su mene zvali. A daj mi recite na koji način bi ja mogao pomoći apsolutno svakom čovjeku na ovom području. Kako? Vi da ste mene nazvali, da ste zaustavili moje dečke i rekli na svoj problem, vjerojatno bi vam ja pomogao. Jer nađite mi čovjeka na Baniji, na cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji kojeg ja nisam pomogao. Odite, tu ste velite doma, odite u Jabukovac do Milana Novkovića. Pa pitajte za Marija Šarca i šta je Mario Šarac napravio za tog čovjeka koji me je tražio. Nećemo više. Ne trebamo da... Nećemo na ovaj način razgovarati. Evo, ako ima još pitanja, ja vas molim da se javite, ako nema, to bi bilo to. Ok, hvala.